Gledate emisiju Pravoslavno viđenje. Ja sam Anastasija Marđenović i ispričat ću vam najzanimljivije vesti iz hrišćanskog sveta. Rukovodilac Odeljenja za spoljne crkvene poslove mitropolit Ilarion predstavio je audio knjigu pod nazivom Čitamo Bibliju zajedno. Glavna odlika ovog projekta u odnosu na postojeći audio Biblije na ruskom jeziku jeste čitanje Svetog pisma po ulogama. Pored toga, tekst je praćen muzikom, a neke kompozicije su napisane specijalno za ovo audio knjigu. U snimanju audio Biblije učestvovali su zvezde ruskog pozorišta i filma: Evgenij Mironov, Igor Gordin, Sergij Mahovikov, Sergij Kolesnikov i mnogi drugi. Mitropolit Ilarion je rekao da je lično učestvovao u pripremi audio knjige. Proveravao je akcenat u izgovorenim rečima, radio sa glumcima i dizajnerima zvuka radi izbjegavanja monotonije ili, suprotno, izlišne pretencioznosti tokom snimanja teksta. Kako je napomenuo arhijerej, naziv projekta Čitamo Bibliju zajedno nije slučajno odabran. Citiram: zajedničko čitanje koje se može odvijati u okviru jedne porodice, crkvene zajednice ili biblijskog kružoka, naravno znatno olakšava razumevanje svetog teksta. Audio knjiga je objavljena kao mobilna aplikacija koja se može besplatno preuzeti u Apple Store-u i Google Play-u, gdje se može naći pod nazivom Čitamo Bibliju zajedno. Novi zapisi audio materijala izlazit će od 28. novembra do 6. januara tokom celog božićnog posta. Studenti Katoličkog univerziteta u Sjedinjenim Američkim Državama zahtevaju da se iz kampusa ukloni ikona sa Crnom devicom Marijom i Isusom. Protest studenata nije izazvala tamna boja kože prikazanih, već to što Isus Hristos liči na Georgea Floyda, višekratno osuđivanog narkomana koji je preminuo tokom policijskog pritvora prošlog maja. Njegova smrt izazvala je masovne nerede i pogrome. Kako se navodi u peticiji, prikazivanje Isusa kao Georgea Floyda predstavlja jeretičko, bogohulno idolopoklonstvo. Citiram: Hristos je više puta prikazivan sa različitom bojom kože, ali uvek kao bezgrešni sin Božji. Ne postoji nijedan teolog niti ikonopisac koji ga je nekada predstavio ili opisivao kao konkretnu ličnost. Autorka ikone je umetnica Kelly Latimore, koja je na svojoj Facebook stranici na pitanje pratilaca da li je predstavila Georgea Floyda ili Isusa odgovorila dvosmisleno da. Istovremeno, umetnica je naglasila da je, po njenom mišljenju, Hristos prisutan u svim izmučenim ljudima. Do 23. novembra preko 1000 studenata je potpisalo peticiju. Prema novom izvještaju OEPS-a od 16. novembra, zločini iz mržnje protiv hrišćana u Europi su naglo porasli 2020. godine. Ukupno je zabeleženo 980 napada na hrišćane, skrnavljenje crkava i dela vandalizma nad crkvenom imovinom. U 2019. godini bilo je mnogo manje sličnih slučajeva, 595. Među zločinima u izveštaju su navedeni paljenje katoličkih crkava, skrnavljenje i pljačkanje svetih darova, agresivni postupci prema sveštenicima i antikatolički natpisi na crkvama i službenim zdanjima. Većina zločina koji su motivisani mržnjom protiv hrišćana dogodila se u Poljskoj. U 2020. godini zabeležen je 241 slučaj. Ovoliki broj napada u izveštaju povezuju sa time što se crkva protivi abortusima. Također, prijavljeno je još 172 incidenta u Njemačkoj, 159 u Francuskoj i 113 u Italiji. Stručnjaci se slažu da navedeni podaci ne odražavaju realnu žalosnu sliku, jer je statistiku zločina iznijelo svega 11 od 57 zemalja članica OEPS-a. Drugu stranu problema predstavlja odnos medija prema sličnim incidentima. Šefica organizacije Observatorija za netoleranciju i diskriminaciju hrišćana Madeleine Encelberger tvrdi da mediji i političari krajnje nerado i retko svrstavaju slučajeve mržnje prema hrišćanima među prioritetne društvene probleme. Prema njenom mišljenju, izveštaj OEPS-a odražava samo vrh ledenog brega.
Na primjeru Ukrajine lako je uočiti da statistika iz izvještaja nije relevantna. Tako se u izvještaju OEBS-a pominje samo 14 slučajeva ispoljavanja mržnje prema hrišćanima u 2020. godini. Međutim, kanonska ukrajinska crkva izveštava o stotinama slučajeva napada na sveštenike, paljenja crkava i dela vandalizma. Nadamo se da će u izvještaju za 2021. godinu OEBS uzeti u obzir sljedeće podatke od 25. novembra ove godine. 145 zapljenjenih hramova od strane rajdera, preko 500 pokušaja nezakonitih preregistracija zajednica u državnim organima, 22 dela vandalizma nad hramovima, 50 opljačkanih hramova, 29 spaljenih hramova. Sekretar Filipinsko-vijetnamske eparhije jeromonah Kornilije otkrio je u dvorištu crkve Rođenje Presvete Bogorodice u filipinskom gradu Arakanu plod sa hlebnog drveta gotove veličine čoveka. Sveštenik je na svom kanalu na Telegramu rekao da je to jackfruit iz porodice durijana, maranga i hlebnog drveta. Ima specifičan miris, ali ne tako neprijatan kao durijan. Takvo voće treba seći posebnim nožem jer sadrže toliko lepljivog glutena da sve što se koristi za sečenje mora da se baci. Od takvog jackfruta se prave supe, dodaje se udinsano povrće i u testenine umjesto mesa. Jeromonah Kornilije vodi svoj kanal na Telegramu beleške filipinskog sveštenika u vidu dnevnika i često obraduje pratioce pričama o egzotičnoj filipinskoj kuhinji. Na primjer, nedavno je predložio pratiocima da pogode od čega se pravi ovo tradicionalno jelo i ponudio odgovore od žabe, guštera, bubašvabe ili bube. Većina je odgovorila od žabe i bila u pravu. Preko 5 miliona ljudi širom sveta umrlo je od nove infekcije koronavirusom. Zašto Bog dopušta takvo zlo i patnju? Ovo su zaposleni najstarijeg istraživačkog centra u oblasti religije Pew Research Center pitali 6.000 Amerikanaca. Istraživanje je sprovedeno u septembru 2021. godine. Rezultati istraživanja pokazuju da velika većina Amerikanaca nije sklona da krivi Boga za ljudsku patnju. Oni smatraju da je patnja uglavnom posljedica ponašanja i delovanja samih ljudi. Šta više, ti postupci su suprotni od Božjih planova ili više sile. Polovina ispitanika veruje da Bog dopušta patnju jer je deo nekog većeg plana, a 40% ispitanika veruje da je đavo odgovoran za većinu stradanja u svetu. Svega 20% ispitanika Amerikanaca sumnja u postojanje Boga ili njegovu dobrotu. Istraživački centar citira poznatog američkog filozofa Alvina Plantinga, koji je pisao da je hrišćanskom filozofu najteže da objasni zašto Bog dopušta toliko zla u svetu. Citiram: "Mislim da to nećemo znati do kraja. Ljudi iznose mnoge pretpostavke, teorije i jedva da su nekoga zadovoljile. Na kraju to ostaje misterija." Međutim, u Ruskoj pravoslavnoj crkvi su odavno odgovorili na ovo pitanje. Mitropolit Ilarion, predsjedavajući odeljenje za spoljne crkvene poslove Moskovske patrijaršije, u svojoj knjizi Delikatna pitanja o veri i crkvi objašnjava prirodu zla ne Božjom voljom, već voljom samih ljudi. I ova tačka gledišta se u suštini poklapa sa mišljenjem većine ispitanika Amerikanaca u istraživanju. Citiram: "Bog je ljudima dao slobodu, ali ljudi tu slobodu često koriste na svoju štetu. Bog nas ne prinuđava da činimo dobro i izbjegavamo zlo. On nas tome uči i očekuje da ga slušamo svojom voljom, a da li ćemo ga slušati ili ne, zavisi od nas. Kada bi nas Bog prinuđavao da ispunjavamo njegovu volju, mi ne bismo bili slobodno stvorenje, već bismo ličili na marionete u lutkarskom pozorištu." Hvala što ste bili sa nama. Čuvajte sebe i svoje bližnje.